and why no why buy. Okay, be ma na busuafo. Because na Friday me wa fa ba ko bia na nkoso oba no. E bia no free ban wo pomox na. E bia no free ban so go slow chin no kwa so nti wantimi ambedu. Enti sa me ma me no nko ana timi bae. Okay. So ma me no na etumi e bae na ye free ho no e bae no de na esi wachiri. Bibia esi achiri. Se sese no ya asem na akoye no. Ebusuani bia entimi ntiki decision en bet gina elime nkase. Ono agye atumu se aware na egu. De be ni se miami decision. So sa aware ni begu a ende gina miami so. Ela me so me hwɛ nneɛma de ekoya e wo se me gina na me gu ma aware no. Ai ma ko. Wo se sa aware ni betimu a egina wa ebe se no. Sa aware no ebe koso egina wo so enkoso egina wo so. Enya de na wo ma ne nkoso mom. Dan se wa nkasa wo be divorce. Ma ko. Eni bi se letter we a eda mo animu yi. Mi di sie ye. Me ma obi ehu. Na me tete osa ase like the way we see treating me no like 16 years ni nyina no nyoma me fam nu anka ebia ni obi ade bia me kofie sei ne makoka sei ne makoka anka man twa sa 16 years no ba kunku a me papa tie no krampo no eno mpo no me papa wora hoye man kam kura bebira nkyere no first letter wodi kwama me wofa no sa tam na me papa tie ase onwuye ena me papa me suna minim se wakoye bibi saa o wo fie ho ana mu se me papa ene na danfo aba ho ena eja one ni tinase ena okasai 94.1 ono letter we receive ni ofanom na omode bre no se o jami awale o sempe for sometimes na sem no mo wure mu bibiri I say, Omo pana chokeke. And Omo koi. And I'm so sorry. Them send scanning and me call me papa ho. So me call me kobo my money. So kobo my money. And it hosa. Ezra 94.1. Ma say bibi to bi sia. 94.1. And o sa ye chro sa letter ni biu. O chro letter no come an se waja wo no. Mo sa atena na sa letter no de na nye jai. 94.1. Se was so aja me. Ele ebusuafo aba be pa acho. Awu abusuafo ko ba acho. Ai me papa ba no ni fie ho no. E be pa acho. Ena me sa ne netenai. Se jai no enye se me sisa me nyoma nkọ me mpo ni minim se wa choro sa letter no mpo. E de akọ okoni sister fie. E ko frɛ ni wo fa se ba ko choro letter ne de ma no. E ma no ko ma me wo fa no. Sa tam le me na na ba ti ase. E no de ko ma me wo offer. E ko si me wo fa no sem no mo transfer letter no. E de ko ma me papa. So e na me papa mo mba fie wo no. E be pa acho. Ene yes atenase 94.1 yo mu a ene o sa chiro letter ni biu ene de o ka kem se wo chiro e sa de ene me se famade e mame en fa nko she obi ansem mpe kasa bia because me no asem me mpe nchire mu bebiri se me ko first one no kra me ma me papa ti ye no me papa se sa de a se me nya ba bi sisa me no ma nko de a obetu akotena ekura ase na me ma betina ne dem ho na me si se we die wa ba beka enti ma mentina ho na me hwe de be sie echire ena wo mu a o sa chiro second letter ena ja eno so man fi no me titi fi o sa ne ye bia no wo ye ya me titi wo sa ena third one we na me di two anomoko nkan na wo sa kwidi mi se makotena be ma bi so third letter we intina me ko akra 2017 me koi em se me kodi be me de kai koi me de kai da akola ki seka akola ki to anu koi na me ko register in school ena me sa bae ena me be fa second one de wanyini no e de ka ho ena me de ko me do mo koi na ase nipa bi a me no mo kasa kasa o phone so
no mo tumi fo no so ma me pressure say me fa ne mamre no wadi complain ko me ofa no mo ho say masesa ne ma e de omoko ti me fa ne mamre no na me san so am ho e de e san ni ba fi ho no na de ye de tititi ho ma ko be ma we efi se me hia no empira twimi CCS no me ne be ku bia e ma o se wa ba boyfriend ho wa ma o case ka wa ma aduane antoin wa anto aduane ama wandi ana sala duru wa ma hwe ya eni mini ni ntem me ma ye madua na si ho no no beba na ma wa ye o mo poto ene sai eno na o de serve wo mo me mitimi stew di si wo se de be ya me ba okra na menya aduane di anya afa na me pia bontene kwa kwa ne nanam se me bibi to da kro no atimi frɛ me se me medi dwa bebe ye bibi mi ndie Ezra 94.1 so 94.1 ena ye ko a wo se ai ye ko ne akonkon wa na me wo fa frɛ no to no fo se asa wa hu sa aware no che die ben se ya ankanya me wo fanti a ankono wa aware me sa we no ta yusu kire me enye wo fa nko anware wa aware me ye nti na enye wo fa nko anware ai se wo be ba okokoko no wo humi a na wo be ba okokoko wo do de wa pa me a chew be 6 to 5 years me be ti ase ma no me ti ase ma no na wo ba okokoko ni ntem e na ka se be ware no da bi o tu wo share data eduru a wonti me nyahwe me a me busuafo na ye omoyi enda me nja na chiri die de be na me so ma pentro bi aka ma pa excuse bi aka nsem bebre ena one day bi na me wofa na ankasa efesi no se de ekoso no ache obe ya ba ya kokoko enye ne so da bia ya hwa 5 to 6 years ni es wo share de foforo no eno so na enye yi ena we de me ama so le nyina enu ngwasi ane be saba ena me ame so le eda ma sisi ena mo eda mo koe owo so wa ma anya hwe ni nua be maka no radio so wa ha se ma anya hwe so me ko fa mesi ni bai mesi ni ti spe hwa sa aluminim no ono na din bai na me wo ye adwuma no se mesi ni bai de wa je tum se adwuma no ya ye so oni na twi aka Ezra 94.1 no crampo na wo se mu no se ntro se wo se ma anya hwe eden no na emu ya complete bibia mistake bia ni so mesi ni bai no mesi ni ji tum se adwuma ni de ya ye ono na ye na wa na ma na ye se be ma na ko frɛ ne baaye ento ono de so no wontimi hu se be ma no botuma mi so mi ni mu no ti be ma na ne kasa ena wa na tua ne ka mi na me ma be ma ni sika na wo de ama no na wo de ama no se cement o se bibia mi na mi yisika workmanship ni de se oho no be ma ne twa kakra bi mi so mi twa bi be ta ba ne cement ni de a me kai si an use kura na 18 to 20 ni de me kai pa because me si ni sa on kai na che se anya ba ko mienu e ba ko mienu de anko be kai wo so on kai be ta adwuma ni de wa ye ene no anano se ni nua be maka no radio su se ma me ne me hwe ne 3 years ye ko duru wona be ma ne se anya me ne me hwe ma me no ono ana hwe na ade no no oto odi ti na fie Friday no kra am ko to no mu we si tam kakra nko se pie ono Friday mpo no oti na fie o because of obekọ box abano ena mu we si tam kakra nko obekọ anka mo beto no last week Friday no mpo eno de no ya we se mo ba sa Friday na mo share na mo ntima mba no ya we se mo ba ena odwane unse nkonwa na gu dem na mo beto nkonwa no e ba Thursday onim se mo ba na nuwa se be ba nkonwa na we dem ase ya to bomb wo so ai sili ni nyina wai ogina so am no ye sili no mimi free fie onom no ansa na wo ye sili no nkonwa Thursday nkonwa no bo mi wure fi na agu fie ho na ka wo se me mo twa nkonwa no de ba so mi wure fi papa ki no fie ho ya se ya to bomb sa nkonwa no ye ware na na e wo de mo se ne bra nkonwa sa da na ne bra fie wura na nkasa e fie ne ya mienu o abrosan e na boys quarters tie ye busuafo nya ti boys quarters no na ye ne bra ne dem boga no e ne den na wanti wo wi abrosan no wo ye ne dan wo abrosan mu ti ase nyoma ye wo dan ne mu nyina no wo ja nyoma ne ma no
mene ne twemp na sesi asin na na nkonwa no budem ho ya ware beduru bebe na nkonwa ne montuma nyina atete nkonwa no so ya do so aburu set hall no so nti nkonwa no buru set no e na 2 in 1 ni mienu me ana mesesa de koma carpenter ne ye ntoma no foforo e na sada no nkonwa mo na msan de begu ho efuro no mama ntima anya biom no metena mama ne ho 7 years dan no paint se dan no we hwe a producer e paint ni nyina efi kedi se ho na ye meme dia se menya adwuma mete fa ako na oko wanyi wade anko e wo se mi su na me ma no da so ho nti eja anyi aja no ena eja enti enya wo fanti anka man ware ono edoso ese so no ade o pa che se no ompe wo sa na wo fa na hye no e ma no ware wo ade na wo fa se wo ho abon wo so na wo sabie son wo ya ya se nipa no omo se me ne na twemp na all right me ko fi okodi 3 days omo kro mudi matem se enye da bi omudi matem wo ho so oda na asi mani asi ma so de omo be ka bia fa me ho le what ya hwe ni dom ai de be ka bia what ya hwe ni dom enya horo ade na oyama wa wo te hwe ni dom ko eni na sem obi a wotimi no aduane ko hye ne fridge mu wa wusika na gas ba ho bedie na sa te hwe ni dom obi a no wanyi sika ma wo obi a wanya hwe ma wo na te hwe ni dom ene na ko te so ene kura na bisi ebi ni se de me kana wa ene no otumi yo ye no na sumu na ko ye ukasa bebre be ka se bia eja utwo ya de nti na wo kasa ade ntira ka se bebre utwo mi oda juma ne se de papa bia otumi ni ye eja to bia no waja okwemu wa dakuru bi na ase timi ya normal ba ku no timi ya normal aha ebi anya be ma na anya ade ne mo bia wa na so aguru mu an ti eja so be hia no ma ko ebi na so akiri mu an ti eja u be hia no de obeye bia na nya ade a wo so so wani enti sa ono anim de ai ada wo so sa problem wo bo na mane se me ne ono anim so sa problem no ada nche no ho aba na se bia o nche no ho aba be sen 1 minute and 2 minutes see 2 minutes bi na aba enya sa ho aba dakuru de timi che dakuru eno otua timiti wa metini dwuru mitiri mu ana die enti na be mai opon sa wo ni suban so mitimi nja ase me pese me force na me jai susu samre ni nyina so na mitimi woni ne na tema mo twempra no ansa wo be ware wo no woni na se na me ka no oho no me ne sa dana na kososo na wo se mini ni jai ena woni ko ware no amede ko ware obi a wontumi ngoso wo ma wo ho nya ayi ensisi wo ho so one day bi etimi ye normal to de bi etimi ye normal nti no yare ya na adwenwen oni de minim ni lie de eja wonyi ni se bia na wo ma na adwenwen ada wo be ma ni peace of mind no na watumi ya wo so ada wo be wodi wani ade be ba ne so no afi no adwodwo ebi entisa kura entisa media sana me shia no no o ta eduro bi o mo de spray akwati sa eduro no me mpo ne ho na me start hu e kire no me hu bi wodwo edwa so eni de no o ta yusu no de spray no to na minim to de bia no o asole no awura ba ta so be ba na bibi spray bi bon wa no ho so sa ja mentimi bisa no sa de na suo ade display kwate na ai say emani gina emani ya normal suo okay aha enti ya wari yina ebita wa ni botom no ode nenam susuo enye onyusu no ofie obi ane wontumi emma adwuma sa na opema sa ene na ye me nwanwa no sometime adwunju na me say na emma no ebia ofa mu de ebibi a menim say o get obi wo ho mi ko hu no ofon so emma me ka phone na nya ne phone na hye ne botom e de me nya kwa hwehwe mu na de he owo extra ono de bia owo extra phone e wo fie o de ye course na owo de ye ni yoma enu e wo fie because ono yes course ni hia no anytime phone e kita ono bibi betimi asi enti de bia wo spare phone a e da ho mini phone kra me sra na on fa mame ne ba kra pe phone dia ko school form 3 ni wan fa ma no me phone hu se me use yam
me phone na me cheap fruits na me de ma akwala no so e wo fie nkwala no eno na ya o mo de frɛ me aha eno ayoyo ne maguso eno no e de ne me guso sa wo se emre bi student mattress bi wo fie ena o ma me ntoma bi se me pam fa nhye ho na papa bi pepe bi ada deda oyi as store bi wa abo ya otatena tena ho ade so omutum a ya wonkokora bi ofo bi a omusresre sika ya omo deda ho wo so wo de phone no ko phone no ko ma papa no ne papa no nya ba bi nda na mi wan wade obi a wada abontin po wo kwa akoma ne phone wo wo de a wo de phone no kura kwa akotene wan fi mi ena me pam ntoma no ena wo de share mattress no o siye me pam ye no ena o yire no no asiye ti me ade a wo ye ni nyina na me hwe no minim sa no kura bi enim o siye no ade share mi ade kura me pam bi ya no ma me 10 series 20 series na no ya me wanwa ena onye wo sa bi da onye bi da ne jeans o koto jeans na soso a mi ana me shepu ebo homa no open ade me hwe ade pam okay nti mi ana me shepu o so de koma mbe ma no kura ye kura na enye kama ti se me so wa na ada ho nti wunim ne sere kase ne nan kase mi shepu tumi ye man kama na ma ye ne kama enti se de ne to kase sitie nyina wunim na wadi phone e ko he na da me fa phone mattress no tada ho maybe minim no ase omu ye abusunya kakra oni ni di agoro minim sa agoro keke no omu di sa odi sa sister no wo sa picture ni mattress ni akonwa bi ni bebe no oti akonwa no so bebe no oti mattress no so ena meri na me ka na asem no ye ne na waspe ho hosusu na mi hu sa meri no nti akoye ma mienu a minim omo pa emma na aka ne de emma be 8 and 7 de omo kura de minim omo akos se mi sa akos ni mienu wona brabo mu tuntum ne kokko tuntum no me ba wa ya si mini ne twempena nyina na ne picture ne na me ye dem ho na ko bi mi ana me pra tugu ye nti sa akos no na minim se ya de pass ache susu mi hu e wo sa mattress e wo ho tina kwa ni pa mienu a minimum omo miensa a minimum ti di aka no oni omo di minimum mi kae o ka je mi se ho nya dem de wunim omo na anu ana na ho ni aka bi ani ho de omo ma ka no de omo o dem omo se oni na mpo pese o kire mi se mi sa mba no so man sheda ambubo mudi am ya minimi kire o kire no na isa accusations we nyina na mekru ko family na mekru ko fa akosu kokko akosu tuntum akosu chocolate akosu wone ho ene ne aka nyina no udi wani kurotwa bi si ko hunu se wobutu obi su ne da mako se mattress edem mako ye mattress dem o mattress na oftam fa free gas e wo de koma kokora bi ada so mattress no wo dem ho mo city so atwa pictures senya picture na ye naked pictures ya na some naked picture dem nim se won twa fa meto phone so then was offina for no ho ono so mo no ankasa wa mamu no onu amamu de esi den na wo ka say because wo mo de esi wo mpo na ja wo mo dokoro mo na ade ye video te say de mo ye TikTok live yi enti no esi den na wo ko accuse no say wo kunu e wa yemu ye nti wo hwe nipa no a wada kete so wo form wo sa no amfra mabeko ni mu ene wo ma ne mattress ya mako wo ye adoye akokora na oso wo koma ne mattress wo ka che wan ka ma ne mfa nko enya akokora na ori koma no ena me so wo ka che oso ode koma ba ka bia wo ma ne mfa emma bebrebe ni nyina da mattress ba ko so ma ne ye mako na de ba ko na de ode koma wo ba bia se wo de ba ko na emma ni nyina na mo hu mu nyina sa mattress no so na ya twetwa mo pictures o dan ba ko mattress ba ko mattress na ofa ni fie so de koma akokora bi no ene na wo dan ni mu ene wait to see wa ya twa ni picture meri ti so ani ya twa ni picture akos ti so ani ya twa ni picture ani yesi fo dabi omu ye photo shoot womu ye photo shoot enti sa photo shoot womu ye photo shoot ya bro
also be a photo shoot the man na adamfo bi so fie e ma ramuko na adamfo fie unsa konya ba ko susu wo me kae no o ka chem say ehye dem no ho ye kwan ho me say aha de enye kwan wo ma unsa ade na nkramfo e sala wo so no nyina ebi se ho na just 20 edabi ni wura fi ne ho efie wura na e ba one ne yire e ba nte wo say sisi ho kam ase e wo say sa anoma ni nyina e se free fi ho ni wura fi ne ho no ya sa konwa na me hu no picture mo no wo sa konwa ni si abonten matres na ma hu no mpo ya abonten ade ya abonten na dem de hu wo ne sa ma wo no ma betena tena abonten na wo twa mo picture no ma degem omo ndege omo de bet ni bia ye no suwo onyo obi ha ase o ti dem suwo atale no mpo atwetwe ayetietia suwo aha wa suwo ele bia wo kuru pentade tieti ahye bi ma no we entade ti mako lanke wo se me ya me share me pictures bi ba ha ma mu sa ne ma bone ni ma hihye bi nkramofo de wo se eduru ba bi kura ufasie e ma wo ba hu me de ma hye tra de anka metimi di biaba what famu pe what bo life pe abia no wo wura mu pe sa life ni do no ani mi se minim san tale ni di yen sha puskele ke obehye yen sha jeans ya wotu apiepie mu wo behye ani di wonim matric yesu wo behye me se ntale ni di wonim se ma hihye bi tama na ne wo ho na wonya na ne tama na me ne wo ho no se dresses a wodi hu mu wo me ho a wodi pe me enti ya twimpina ne nyina me hye so nyanya me ho ade enti me dresses sesa eti se ne no so aha enti enkonwa ne na asa ne wura fi ne hu na wodi akonwa ne bi ba fi no ka je se akonwa na me hu no picture enya ne na wodi aduru fi ha no ni nyina so man ko hontoka bi asa se me ade a me hu ama na atwom nti wodi abafie mpo anya me wanwa bio ena ja temi ko ya me nkonwa ne kurampo no mesesa ka ho ya single one ba ko bi mesesa ka ho me yakosesa ntoma no ma ne nyina ye kala ba ko enti se me ne be ko a aya ma asem ne na edoso se senka ojai ma asem ne dia de aka gina ka be manage me manage ka be manage ai mako se yale wo yale doso ne girlfriend bi wuye ase mo mi si mi nka no afidie so wo so ka wo se me ka girl ni wuye no ena me tititi se HIV ene ku girl no so pa what tititi me tititi but when you prove mako onu ankasa ena me bisa no ka so be deny o je to me say ubisa no say me say girl sante say de ubisa no na ai me say girl no o girl bi no the oti area ha say no asem si girl dada no asem girl na ona asem si awo no oni nipa bi ewo ye nipa na e popular ena girl na ona asem si awo na o girl no me ti say yare say ne ku no minim so abede nai be ma ji to me say ai nti ye me wanwa ena me bi sa ne say na woni ne jaye because edi enfie sen wo bo 7 years 7 years no na echese tama me hu ne ge no na ye nya nware ye na echese na mo twempena na me ne na twempena da bi me woni dem ho na ge ne ba ho ena omo an ho dem no ka chem se me ka che ge ne suni woni ka che ge ne suni na mi sa o senti we su ba o life mu da be wa nhwimi ena wo ma me date no na echese me ne na ware yin na echese one ge ne da so twempena efiri na no ai yale ne kura mpo no yeso obi wo kura ne komo aye den kura na obi wo bi kura ontimi fa ma wo ena obi sa ne se o nkomo an unim se de titie na wa ka so obi ntinte se ugina oji wudi se uni bi wo me se bi no mi enu ye hia se ye test pa kan sem no me ka be 2 years ago me kan sem ne sa na ja Ezra 94.1 na wo mi tirim ba man ko ye test no won so anu ne dai se data o kan ni na kura mpo no me hu no ge no na sa ta me ne nware ye
me na ware aba be wo mienu maako anka wo se me wo bebre kura ti se nko obi anka ye hunu oni bi maako yare de se timi chew se mu wo ye no before asa mo ba be wo mom de test ba so de wo nyim na wo hospital no see your pregnancy test HIV hwinim wo ma no so wo eno wo nkra no so o manyinyini kama bibi ansi ebi ni ho yentu aso me wo nkwara ni nyina no ne da so nante date na o de ma me no na kese nkwara ni nyina me wo mo ni nyina no ne da so nante se ne na de problem ba ye se ba ko na wo kasa wo ko ya wo ye pregnancy test ni ye wo wonyim na wo ko ye ne ye wo test ne bi ni wo di awo maako say exactly say bia after one chi na bi ba ya wontimi nkyere wo maako na enipa no wi mfie say ni 2 years 2 years ni na 2 to 3 years na say be man so oni ni gya ye kra che yansa wo bewu no so e che yansa no ga no kra bewu so many years 7 years so bon pa say be man nya bia wo so nya bia ya me pa na me bo say mane mai bi mba musa enti ho no mitu say yale na e wo ho pa na eni ho a anka wo kwa wo so nyima ye nka se chinchina ye sa test so ti e ma pe no mako ross ko kan na ada ni ntokwa Ezra 94.1 mako bia na ope bia ware ye no na ope ma no se de wusi kamenim because bia na odo ho kameno mako me fa me ho kameno on say ade mia na me de tata no mako me fa me ho kameno mia me de tata no me do nya me fa me ho kameno o de tata no kwa meso ai so oda ho mia me timi tata no na maye ono de bia oda ho na me metena so ntimi mia me timi tata no mi so ma na so le ana matena no so ai but ono on time fresh on time frame match on ta frɛ okay but won so de na on ta frɛ me so mi frɛ ene wo pa de no ai sɛ mi kunu enti normal so ai normal ndi normal oye okunu ndi me ti ase enti baby a me started me ho camera no ne akosu na asɛm no a otimi ene wataka na bema wo timi de ma no anytime bia wo pe woda wo timi record na so still ene opem o sign pe ma ko bia opem ma de sa me wobo ma wabo na pese ogu no me do nyame ma kura wabo mo kokoko no de mimi nim kura ye 4 se wa sheda kwa ebusia ni ma ko bo kokoko a wan wale wo mo no ya ni na no no tie se o miensa as me ne tie no se okoye ba ko echire no no ankasa bi no ka kire me oh saboti mi worry bebre nti hadwe na so won worry wo mo Ezra se enam so woni suban nti no okobo kokoko a wo mo ana agiriga no akope fufuro ba fufuro no akobo kokoko msa de ne kra na agiriga kasa no se kokoko ni awade enti be me no e worry ye na ye nyimo ye no osa ko fa ga bi akobi susa menyim kura boti mi ka tere mi so no anko wo sika menim ga ne fra no opeke kwa wo receive ko metim ka jam se enti menim pa ro wo timi fa o ga ko no ka jam se odo no odo papa no menyim first born no aduane kura mpo nya bi mami ndi ana se mako na ho no ompe suban no woni bi eni de me na sem start ko ba se wa woni se woni suban unim so opemba ena wakwa ware no area 4 na omunim ayo no nko a efi onom aya tesemo media me nyina ne se na aya tesemo ebi wa se me de mani hu se wo no boy ada ade achi wo woni sika wo ayi botom sika wo de amana topa no mo 18 mo anom wo ko ye no ebi awia bi eda bi mi wura fi ma de bi awia me se me ba befa orefi wo de me silver ring bi emre bi me ja me ring baby a me ja ye no ring mi no me ba ma beto ade wo share promise ring ade bi me a me ring silver satam silver ring si ba mo ye ne kitin na o ma klepo ena ba ku bi mi wuro ye na me ja no kitchen su se ma beto
enti ba ko bi na no so 3 egumeju se silver bin eno de da so have to now me ka ya na me se kai ma me fa acha se ne ma ni bi ne be wi aye ai se ma me nim se me kwa e ma ba so ena me ko di 3 days for hono ma woni mi se mi free wa that day no enya de ameba so aha na no ta kanfo o kanfo de o kanfo me o kanfo kwa be so se de ne Odian na ye ne de wa hu sisi o na ye ne fa na wo kire ye de aduane no otimi kanfo me so aha nyoma sie so me ne twempena na atopabuo ndi eja mintimi nkasa but uya tonsa ni pare bo no timi hu se e ko ni ye obode e tons se eja njeje ho na wo je hu no mako enti ohoro wantimi fa ntimi mas o mie na no ba tons no a wo bo no bra adwuma na ekoso no wutumi sele ni je ho me ba ma me twa me homra sisi a me ba me sa ne muni ebetos woni no e wo from ada e wo ra ho right boy ana woni yes yen kwai ba asem ni se me ni ku e walen na ya sitina mun mi hunu 90s na ya bobla kodu baby ya ja wale 2007 2009 osan ba na walen na awale ni nja yemu no bla ye kogu awale no a ono so wan wale me bi mu no ye gu awale no bosumi nsiem ntiam sa bosumi dumi no mu na me teso no ba fofora wo tatam no wasesa ne nyoma fifie na no kuda ni dia ma me de ba ha no ejapade amene ne ye no ya bi ka nka bibia ka edru ba bia we so stop ya me ka cho sa wale jaye ni mu no adwuma ayeye me ko afom okofa aduane otwen sekan wo me so sama misi wo bi ma me funu mabusu afo ba ba fa me dia sam ne ko wadwo fo no efle no wa ma date omode che nso wa ma ade a chenye no no ko ka kire mu sa sam no wo me mabusu ne on nabusu wo nti omo ntwen ye kan wi a ode mu ya bebre no e ho no engosi ba bia enu a kire me kokofa aduane wa funu mo no de me ne me makoy se ompene wadwo fo no kan kire me se ompene na me ne me man nyino bia nkwa fo mo kofa aduane no kure ni free sa 2020 no yes ano papa ma me nkofa aduane ne me man ni ono oba afoforo ne busuafo adi aduane ni na even enua mpo aye gyae se ye de be ye dan ho adwuma papa ya kopai se woton se wo ye dan ma hu hwe na dan no aye sinisi ho asam na ntwa wo wadwo ko free register ho register kan bia ama ye se edan ne de obama me wa hu me fa ma ha ne me frifie ho na me ka chense me mfa me mfifire ema ye adwuma na me nsan kwotena obifie ba ko na de ba ma me ne mepe na mo me mfirifie ho no na register busa ne se belo hu me no na wasi ne fie dada wasi dabi oni me na bob la ye fie nam so ye no kure broni bia na ye na danfo ye de ye ka akiri ni to no on na baba sra anye wa bra na ma wo ka akiri no man ye 2 million se sika 2 million ye de mu 1.4 ekwaji asase no nti ya asase ye nyina ye je ne ye nyina nso ne ya bre ne ye sifie no enu akire no papa ba twi koko so wo meso se madamfo afa ben man so wo ni ku akinti me nso mabra bon no me nso me fa ma wo nachi manka no koro obetwitwa me ode koko so no ba wo me na mse me de me fa ben ma bia wo nachi na bra me wan nkatasi abrim kura man fa ben ma wo nachi mabba bre wa wieni na fa na mba fa ben ma wo nachi ma ko so amerika kra no papa ye ne o me bebre ya na me kura eboro ma adwe ne me nti ase so me nu aduane a onni me ba nu aduane o de to me chance mo say me poison no me yese me ensam pi ene me kasa me ka etiefu aso bebu na even kodu ba bia empa me ne da so na no okofo abaya 18 years no de na bada so ezie ni kwani on hia ne twempa na me fridge ya me koto mo a me kora wa mo no de ne na mabegum ensam no koye ensam ana ene enyan nti ye pempan so aba bia kodu ye no mia ma sase a me man kwaje ma me da bra ye tonso ade ene wode ma obi na me ka chenso onye ma ade ma me asama me ke ma ye complain aya papa yinje ma me nti mia me hu nipa no na me ka che nipa sase mia na me ji loan e ma me ku kwaje ma me da bra no nti me hia ma ade
Friday edition makwesemo say if you there be a guy nti onyame sha papa se waka ye ho muni mami mi say say wonyi ni se awade yi enka wo pe but wa na wagu no Ezra 94.1 FM. Enya mi ana magu no be ma no de oye no na anka wasem so mejai na mejema ho me mepɛ anka me nware no na ware bi wo ha hwɛ de ekɔ no na maako me no watena for 6 years and ya ware 16 years I 22 years so hwɛ papa bi anim maako anka wasa me wo pa menyima me ti sɛ be ma o ti sɛ be ma nsene sɛ na like maako wonyemu a wo ho aden anansa menyima asa bibia bɔ me so je sɛ me ana me ya me bibia ti me ana me ne fa adwen me wo first one no menyim be ya mienu maako asa na me be wo e no be mienu nyina me ne fa adwen anka duru a ye tinyinyin san die me ti me akoto me pese da chance bi ba so wa na osi wo ntimi mi so me ntimi enyem ema bibia embo me so jise me kope me buru samto kope me dua mentally a me hye akwala anuama bibia jise me ana me ye ma de da bia obotom nye da bia ho kire wo ho na ma jisika so mia maako wa ban bia me yusu ebe ba besen entina wo yigu me yimi no egu ono a yawe oyawe se ntina me ka no me pese ti se de anya asem bi ba ye no 94.1. me nye di 94.1 FM. me ma wu ka sa wu ntimi a na ma hu kwan a because me de be fa so me ma mienu ko school wo so a me be ware wo no me nya boa bi afiri hu to da bia o ma me nya no kura na o ma magiska kura o ji bi firi me ho na ma ko me wo ma me ma ho nya tantantan jene ma wo yigu no na ma ko me nya dan ma ko me wo se o mo line na o mo nya tantantan wonyi ni se na mimi hu se woni ade onse ye wo ba bia ye de ne ye den ko ma ko aware mu ye wo ba bia ye kire ne ye den but ase woni ade dodo ye fa ne den bebrebe san kwa wade me ni ade so ma ko wan kamia onyame mentemo onuane se yenkoye munko bisa mesuban ebi obeka se fi ho omo bra no mire na omo ye bola amene omo ko no eyi ono asa wo wukuru so woni ade mu fa nkọ be ma ne so be ma ne ni yedin seme be ma no me ni yedin kranka me ni ntimi ntina up to ene omo nim no omo nim se me ni yedin ntine me na ntima tena up to ene no olumai mo shada nko bisa no wa nse be ma ye nhye be ma so mako wo yo ba wuntumi nhye be ma so mi nhye no so mako mi nhye no so mi ntimi nhye no so ba ko se kura be ma no mi ntimi kura mako mi ntimi kura open no sisifo open no me pene pa mako awoda so pe no oh Ezra me kasa ni do eni makoma mo a em se edo ne so ati de but wo do no ai wo da so do no oh me da so do no enti aware no wo pe mako 1 FM. baby aduru mi fo so jaya be free edo no be kwa ya na eko wo do no nti na wuntumi on say anu ti na mo aye keka no ope wa de Mako. enti enani ne nyina kwa wo fo ba bi ben no a mako na wo yem na how mako ade na wo mbre wo wase na ye ntrase na ye siesi na wo wukuru ntra Mako. entina mako se bi esiesie ne ba obesa ye biom se oka obe ware no sa wo be sesa mako oka se obe ware no ebe ide se obe fro wi that na ho ka se me be ware ama oba no anye action bi ama amanfo ntia oka se obe ware no edu nyame me ne ntem ode monko obi anti bi ade a me bisa ne se wo be ware oba ne betena he me ekra mo ni ba o mi da to metiri se kunu betima ware mi unu mi ensana bet na minim so be sisi mi sa kwan we so wo dia to tirimba wo mpe ma wo mpe kura na ebe ba so bet ma be ma ni sisi wu wonye ne kwan so na danfo bi o ware mi ensa kura manim na danfo ni ka chen se de o ye no wa nya ni yie nti wo pro kunu wa nya ni yie
ade na wo mbre ho ase Marco. Say no, wo ka jem so wo ware. Na me su yo mate. Oba ne betena he. Wo ka hire se oba no krampo. Onti onye kumasini. Kintampo no ono kra wonsi ha. So ma 94.1 mate. Sao chale wate. Man bi sao dupu. Man bi sao hwe. Ide de na me dwo no se de ma mi siti ai. Ezra 94.1 FM. U pese u free mama ho koda oba foforo nchen mama mi no mienu na wa ayekura ni mu. Me no mienu na wa ayekura ni mu. O be ware. O be ware dia fine. no worry ne de ne ba na na And now worry no 2 to 3 months. And okukuru ni ne betena fi. O ka jam sa wo betena fi hobi. And all de ne betena fi wala me say. If ye ni de menim se mene memma. And I be kwa kwatena ho. Na aberwa ni ntinu na ebia onya mfa ye nkwa a menim se aberwa ni de me mbɔ mpa se onwu ne ana ochina bet. Ade a efie no de manu ho obi fie enimi fie no enye baako enkwala no da bia akọ na omo teke mu na wo de omo kọ ye fie mu ntina mi si fie mi ntina mi brei mu ntina mi yesei afi wo wakọta mo ba fufuru bi ene ne mma o ono so wo ne mma no ma de wuku ne so ope no wo ware no no ele na akọta ense ono na wukuru sesese ye kanya ye kasa me yensiesie ni ade se ensiesie anya adwuma ma be kwa ware ba be ma foforo ma ko so wo ba se me ne be ma ne betena paadi a efie dada na na me wo monument na aje se efie na wo si na ba wo ne betena se ele me ka no se me ne ne sleepy anya sa wo ne betena wo ne betena but ebia wo mpese wo kokotena fi dada ni me ne betena bete fi dada ne de se ba so wo ne metena paadi a enden nka wale ni ngu one ne betena me ne betena o ha obebrebe e ma se bo nya ye o onyi sika no wo we ni da wo ho ya ne ha me ni se na me ti fa ko na me hwe brewa na onyi sika se dada nyina no na me ko me ba no na sika no ho no ye nko sa because na me ko me ba so na se ma betena fa ko a me hwe brewa still sika ye ni ya woden wo be se me gbokoro no ana me nye den so na se se no abrewa bi ani ho isu wo benya kwaya ye wo adwuma me ye madwuma na ndia wo bu adan na woni na nka de boko se wa woni sade wani je hu a wo pe be ma no mako me ka no boko mako aware no afini o 1 year ni because me kai so ware ye no 2 to 3 months ni ye sala kese no se sala kese no ye wi akiriwe ya de em say 2 months 15 days se sala kese ndi aka no acha 2 months bi ne egu so no ye da ben July sala kese no se ketwa na akiriwe de na friend sala ketwa kese ye de omukum na ntwie no hence wo ware ye no em say 2 to 3 months ena sala ne bae enti afia ba so afiaba menene kana boko wadem mpo dem si won ko haida ma ko ne ma no se me ba bibi saw se wo do be ma na won ne aden na wo ka che be mai mu wo na wo ka so wo pe ma ana ugusu aye mu adwuma nkakra wo so won ko haida ma wo ene se wo gya kwan ya ma wo ba foforo betimi aba be hye ho ma ko so ba ne de wo hye ho wa be hye ho dada wo be hye ho dada kra so wo ne pani wo te wa de ho Penny baby ametia no eni kwa se metena ho obi eni wo betumi aba betu di ofri ho be ma ko baby ametia no ena ofa keto no kwotena efie foforo na wasi ni mo ba se wo kru no anti fie foforo no wani kuma no anti fie foforo wonu na na anti fie efie dada nim se okokoda ho no aba ba se wonu na anti fie dada nim se de okokoda ha no ada se wo wari bebre ni de anya de ye obekwa se bugyina akra na mote efie ba kum no obi a woni dan ya ekobetu enne ko bekwa koda we dem eche no obeda we dem ni ade enti se wo koda ne ho still wo na wukura wa ade mu ni niema egu wo fie ni niema gu ho soso ni niema gu ho but se enye hwe ya wade dodo no wa wade wo de aware dodo ne ne kwa se oja me obola ne mu enkonwa na asa ya to bomfo mu no se asem ne ye be ka ekire empanyifo be ka se o mo be hu dem no nyame ne mo ne na bofo kra kai se ntwe yi
nanka wamfa me nkotena kora na wosanka dan no mu osiesie dan no mu kama ansa na wakwaware suo ansa na wakwaware be ma ne seda sese saba no oda so tifio wa na so wotu aba betre fida dan nim sese no de me mati ni se oba no edi sala wie no osan ko kintampo me sese wotu aba betre fida dan nim ana onyamba ya wo kintampo be de me mati ni se efida dan no mu no ne bra afie no be Ishmael mo ba ye no o siesie ho because me ba se me ba no wo fie ho no no o hwe onene mba no no anya kwan akwakoda ele me ba no susu ko okwa akra enti wontimi nya ne man nketwa no ho enkwada oba ne ho biu nti aman sese wo se wo siesie ano na oba no freaking tampo no ba o meka efidada na sabra na one na tie na ne nsem wo bi se obetumi asiesie na no onsiesie mako ede eye me se na ade na me ye suo ebe na wo de sha na se na mako sa me nyina wo na ahwe no wo sha be me nyina wo na according to na asiesie fi ho eti de wo de sha be ma na se no se wo unu se se no me nkwa me mba wo aminti na meti ho na nka se de na obeye edan no susu se first kwa na ni pembam se abrewa ni ti ni pembam omo be sra abrewa no eni paba enti wanya wani wanya ofelie se be ma no wanya odai pa mako se no efie no efifufuro no se ode mmekwa akotina mu ni ato awale na so hwe nkwala na meware so fa me nkotina mu a ende wonsu mi na se osu osiesie dada no mu enti wosi obesiesie mu amamu aye kama te se de wo pe menko be dada no mentina mu biu enti sasem we no because meni na busuafo no se ya dane enemies de omo beba dada no ho no ya omo ba why you bushia ne dan ya o se one na asem ne ba no se na bushia ne gina nachi oye bema no wasi ni fie a eni kwan se me pass ne law ade o pe na wo se wo ye o hu kwan se okofa oba afufuro ene ne mabegum me ntimi pass ne law ene me amene na abere so many years ne de me de me nka ho sa wode ukotre fi mu no mu o wode uko se upe fi mu no ode ubekwa akotre me obeye ma asem still wani je ho ebia wawari mienu ne be so beti dia wawari mienu se na do wawari mienu ina na oni bi wa akire mako me tire se so wode ukotre fi mu no kura mu obekọ so aye ma asem wani je ho wonye 94.1 wonye wo mo akohoma wani je ho ma ne mbo mehwe me ma ba still wo pe no still wo pe no ma ne mu akohoma won ko so anye ma asem amonni se menye ne mako me kura aben wona ma ba ma bia so pa na so sometime no for the nkwala ni safety kura ponti na emenu efie no na me ka se ni kwan se oba afufuro bi kura kwotinem ade wode aduro be kwa akoguma mankwara no enye sa na hwe ba obema unu yiri ti wawo mu bobra afi wakosi enkwala so wa ma mo hunu se omunti na wo ye enkwala ne ha omu 14 years or 15 enu akura wa ba me ho omu kasa wo ho saa ne mba no kura mpo agiga se edifie no ma me kura ma me nko na me ngwa awaye no na me ngisika na me fa omu nko me do nyame anenya nkura ni ekọ ho a no mu nyina obi akura me yewa wa atru ye obi akwese de ma da bi se no mo ada se chiri no akasa ko nyane ba ko me ba no e na no oti akonwa mu enti na wo mani so enti no ma me yewa wa ada bi e chire so mu kwan ne se me sa ba fie ho omu nyina pie ye e be hia ho ga ja me se omu papa nsem omu papa kan no eye enkwala se enkwala nsem omu kan no me pese me de beto dwa so o enkwala ne ba ko se 43 na me so onya abotre oba wie wo churo wie a ba ko na ba ya na wo mu no ono omu ye exams me si ye wie exams na ma sisa no school no abetena me nchen me ka se ye be konkran and da bi omu ha me se me ye na me sisa omu nko enti se wo pe be ma ne de a ade enti ne ye ba ho na ye kan se ko nkene obusuafo ntena se ne ade ade ne wan kan che obusuafo na o ma me nua yi kra obesi wa na nan wan kan che se ma me pe ma de ti mo dawro ma mo organize mo na bia ye nyina ye nko ye ne Ezra fo nko ne nko kan che be ma ne esiesi ade ne wantu sa na mo me ma me no de se
before Ishmael mo koye no say yesu ye gina ho kasa kokakra so ko so ofie no o ka kire me say na adenti ena eyi be ma no ebe han dan ama me ya wa mebo mama ne ma mebo mo ama ne ena me say tu na ko no edoso me wona na wo ha no na be ma ne oni na ha no enye wo na ade mama ko han dan mama ko han dan ma ko de bi was ma ko was ni bra hiam wo fi oni bra samintu da bi efie wo nye mawo ade achi bia me mfiri ho enkonya ne nya sili ni yi enti wo na bia na wo pese ofiri ho se de wo si aye no na nya ofe enye wo ni ka so betrem because wo de wo ba betra sa afie ni mo ene wo de na gire ba akura akwa tra afie bo ni mo ti no wo ni nye ho Marco, enye wo na ma bra my pressure wo koto ne ka akura ene de ko hen da ma no ka no waka oh enye abosu ya na se mfie sen oh say 5 months okay obo akohoma na mama mre mu no se ene wo ne na 5 months nso so okọ han dan ne ma wo 5 months ni no mu nhia wo na mu da ene omo wa akohoma da eyi mama mre mu no awarija ye ede na de awarija ye ba yes sir wo ne be ma na be aboso me san a na je sa awade na gu any dear yesi yankasa aware na egu bet se wo pe a utimi di gina so egu aware no open so be fa wade ai se fa ni se ebi se kwantu kurati mi ba se nye be ma no na hye yes wo ko han dan ma wo na hye no o se men sisa me nuama na me se menya be fa me nuama ngu enti o ko han dan no wie ye no e dan o ko twa dan na ka be 3 months na dan ni nya ready ne ma ada Ishmael ba o meto aberewa bi wo ho maame no ne nua ofiri bolika o maame no o hu se maame no aberewa me na metim kuta ni ti na o ka kire o mo se o tu mi fo se maame ko na me aberewa no ne nua no sa be hwe ne nua wo hwe o mo maame no wo na wo ka ye nyi waye wo se ba be hwe aberewa fofo satam na me nyankoi ada bi o mo maame ne na me ka se satam no wo ho ene maame na ofiri bolga ni se me hwe maame no na maame nko ono hwe maame na me na metimi hwe maame ni yie enti wosre me ala maame nko enti echire mako me kunu nya nuhu se eba na sa na me so me hunu se meko enti na me so me nko ye wasa me sesa me nua mako no na me nko ye bet me kunu eba na sa no me kunu se maame no krampo no ne hwe mu no enko yie so ena me kunu eye se me to na ofre ne nua wo ya o na na ofre wa an se wo hwe de maame no abrabo mu sitie na ne hwe no mu no agise mia because ni sister no e ko di maame ne jame se ni sister ba ho because me ba be sister me nua manti no ni sister ba ho ena ni sister ne sa ko ye 2 weeks na wo se me cost get to the 3 weeks kra na ntimi nko ye ena mine eyi no mi kunu e frɛ ne nua ne ka chense maame ne de agise mia satam so no ne na aberewa na akasa omo bae no ni sister no timi nkukura aberewa no bibie na agise so akɔfrɛ mmema ne asaba aba abeboa no maame ne ibi feeding kura no ontimi feedi maame no me nim trika me trike no bo so no wadi aduane ya da bia so me kofi me se me de ka aba o ka na gina ha se no nti de aduane ne ntamtam ye nkɔforo ka ne nkofi to de bia na ma hwɛ da fa duku se sa no no ye no abo ne nuama pɔ me kofi me se nuama na ma abo no wo de didi ntam ye nkɔ me ye ne sa de obedidi sesi a na ma sɔle anya me baby so o mo hwɛ maame no didie no egisemia so ele me kunu ka se na de ayi ni sister no o mo kan chen se wonyai na maintenance na me hwɛ maame no na boso me so a o mo nuafo miensa o ma ka sika bom na o mo de amame na che se hwɛ a wo hwɛ ukunu maame no abusua no wo ma anyi waye de wo se nko mo ye no wo ma anye o ma anyi maye me no wo de ye me asema ako me no o mo abro chire no me nka se chinchina obi ma me sika o mo ankasa na o mo pe sika o mo timi bobosia wo me kunu ho maako maako o mo pe sika o mo timi bobosia wo me kunu ho
abrochire phone ai omo ye miensa ba ko de oni na si fie no ukuru sandi sika free akomo ma abrochire Debi ye bibi ye say mame tan say ya omo de ba etimi che nika ekuta ma asem na meka nika ekuba kokura ka na kuta ne sesi ano nipa waje ne sika saala so ne ka no ebe da na me kunu dia enti menum ohun say me kunu no enye say na ho chire no enti me kasa ba akohoma ho a munya din na me nkasa sika ne bi wo ho ba yi no person yi no person obe yi me kasa dia wo de start wo de share na se no wo ne foforo na nyese oni bi no wo bi but na wo asasa wo ya ma be ma no e ma ni nyina no be ma na hunu sa wo na wo ye ana wo na ye a marriage material to when you see can cry now no one word you na dia so the fridge mu na ne mprafo ne ba na o ma be yedi ade achi ya no wakọ no wo bia no atwesem wodi ano na wodi ase dia ka ho dia wo de share no ene ka ho no ene ka nti o ma go ho ma because you so be ni ye ne den me ba be me na Marco. okay ene ye ben madupa Cement Vital eba mesha bomodi ya nanu numbi me de da bia me ka me se ayare bambo atrema eyesa yare sabo kitima entwe nyare mpo no anum bi bebi si ho na nya wadru na nsi yade na no kwae sika ne nye sika ketwa ye asembe ni ene ye hei afi na pata bribri kra brabo ye bebi ayina ha bebi ye friend Daniel pen number friend ni ye ko freeway na we kan ye ope we si da bi o me ye nya bi ma ubo se o ferefo bi kura utumi fafo na ugina ne so bawe my busy eh ye wura ye try that best ye try ye second ye betumi ye sika no animu no a because doctor na no kwalebu no said ye na akra ni situation ni sisi ni no de sika ne ba ne ochina wo mo beye sika ne ba ya wo mo begina so aye because no mo se ba bia ogina no onyina yie ano aye den obi kra ye fere no ba bia ye nwura ada wo frɛ ma ye busy wo frɛ me se me frɛ mo jojo ye mo yo adan mo 10 minutes mo na chese ahokyere papa bi asem o ne bayare no owura koba owura dem na okoba na ne nan sisi form na de ne bonam ho na owura koba no bia papa fa oba no ko hospital papa mfa oba no ko hospital na chese wo owura dem koba ne nan sisi form na ne bosu nyina no na mfa atare aba owura sa mama wate kire se chese wo bia nim ne yeko na obi bo omodin ya no se papa beje nefa akola ne ko hospital wonwa na papa yi e de ne boso ne nan na esisi form no etam ne ba no e na ode bo ne bo na ode na ade e koye eye de ya eye sika sasa senye sika anka 10 minutes ade mo ha ma adwene ade di asemo a ede be ya mo ede ya mo ha ma ayo bia na fi say ebetumi atowo a entowa wo be ye dan ti wo de ho hye wo bi shoes mu na wo se won so wo ba ebetumi atowo me de wiase mbe hu se entowa da na da e betowo no wa obi de ordinance abako na so mu na wo de ento wada wate na ewiase no emunye de saa o bra sister emunye de saa o ada ebeto wo no nti wo hu se to obi saa na eye nya akoma wate eya nya akoma nya wodro na hunu se wo ye ni nya tema na hunu ne se unya nuru baabia unuru baabia awona awo no kura unuru baabia e ma na aba wabrabo unuru baabia ya mpanimfo nyina eto wo mu mpanimfo nyina eto wo mu enti wo kura wo so no ebetimi ato wo so wo kura wo sika ebia na wo kura de wo sika na so atwans na wo de beko no enso wo ebia wo de no so wo nya enti mesra mu eduru sei ya na ye ba no saa na na 10 minutes adai na mo ha ma adwene na 5 minutes mo ha adwene dodo adai ya
easy abawu onye wo hwe wo ba na wo chese ne ho anye hye wa akoma we dey nkwa ya eya akoma o akoma tina me ani abri no akoma na ya adwuma woman na we chin nkwa de ma na akoma ni chai bo akra akuta was ma mesisi me osi for ma wane ho anya hye no akasa ye rasena hospital akwaje drama akoma no efeli ya eja ebona woko tisa dia wode ka na minji no break ya ka ne gina wo ha ekobiem akọ ni abre nyina ni akasa nyina na ye bosi kafo bi punu mu nyina na ye frɛ bi no mu jojo ye nyina no na nya bibia but ye ni akra no nete a wotie ne home wotie ne kasa wotimi sa baby a wogina nye ena ye only 1.8 billion ya eye wo bi sika wo chene yase wotutugu nkrofo so wa yase wotutugu ayi sports wotutugu party ase birthday ase eye wo bi sika fia wa ye na ye big money 1.8 billion yet ye mushi ye big money but wo bi de eye ni sika fia wa but ye ntumi enya sika no ntumi afanye hey crimes ye be wo bi so no de wo ye hia ni like only be it's not a crime onyame ma wo bi o se atunye ni no ne mu adeni a wo wonsam wo bie ka betumi aboa no yeso ene sikafo di adona ye mia so because wo susu say wo yi a eso bete but o refi say obeboa wo nu yanti ene nyame de ma wo wawu ntimi anye no 1.8 billion hey na no metifie na me dwini o se rade enti se ka yetue sika pa na tira nkwamu nse yetue sika ne ho me anka mu binkiamu mesi mi jam me dwinwi sa ne ma weyo mesi kasika ni bi kura be ton kwa dia ma wa mu watena se kina ka be di ni bini I'm telling you this is what I was thinking and go back yes one catch you say di when ni e kira wo bewu wo di wi a mema o ska ma wo di akwa to won kwa no e kira wo di be kira so what about na re ye di ni bini ni no de ma na adwuma bi o de wo be ye kura ya na ya sad. Ata grant. Ya ntumi enya okọ wawu kadene ya wako ata grant ko. Onyame nko ananim sasema no ana obewu no sa pendia ofemu se de na ne hu bi si twetwe no kwan of fast kra de femu nyame pe eni akra ne pe no onim 94.1 FM. Sikapa. Sometimes ye mu bi wo bia. Msenke banka de mpo nche so. Ye nya bia nuru sa. Kana me ka chere bale ze bale si shiraye. Ye nya bia nuru sa. Bale shiraye ma ye. Ani wa. Bianca banka de mpo nche. Ye ko de ya na fempo. Se wo bi na obi ehun atensa na obo ya na ya ho ya na ye fe papa ndinke wali shira ye ya we o ya ya be dia dia ye ha ya kura maternity so bo hu de sa ta grant 1.8 billion ya obi a o 10 billion 20 billion the account na 1.8 billion aba then na 1.8 billion na me kwa misi ni pa ameche nipa be paid ma enu aye ko no nse ni edi nkomo bi accident na esi patase no ani e ka nipa dia na ye je enyere sense utimi crafie se me ko ha ya aba na seconds we free mu a dia na ye je tinka nipa de ye nyina ya so ye ho kakra na nke ye ko ye nim akwa minim me hu ni bia na se mera ho free se ye nyina ye kwa mani bi enti wo bewo hwa wo mu kra mu nsensem o
wobɛwu awie na akora nyini ne ɛbɛka sɛ ɔyare wode yɛmfa ne normal yare nkora yare yɛ ne ho timi yɛ hye wahwɛ stress akɔ maame wabrɛ ne anim sɛ yɛbɛtumi ayɛ deɛ yɛbɛtumi ha yɛyɛyɛ no ɛtiefo mo a mode bi baayɛ no deɛ mowɔ na mode baayɛ yɛnkase yɛni so yɛni so deɛ mowɔ na mode baayɛ nanso so yɛsi owó koradeɛ a nkɔntumi ngye ebia na ne mmerɛ na so mmerɛ aho in fact wo sɛ me deɛ me no na sɛ me chate nkurɔfoɔ saa na me frɛ yɛsrɛ mu o na me sende na me de to me start obi was yɛka ne koraa na nke yɛsɛ ne sika na asa enye ne dia enye ne disia enye ne busuani enye ne nua bi ba enye ne sister bi ba enye ne wo faase nti owu ana ayɛ dan da na meka mesi yɛbɛka sɛ ma wo maame wo yɛ ni wo bɛwu ana ayɛ dan mepacho enyafo nyina wɔdɔ yɛ wɔdɔ ma yɛ ma pa enyafo nyina wɔdɔ ma wɔ moma wɔ medu ba ko ewu a ɛha no sanse wonim ni obehwe bie nti enyafo nso wɔdɔ de ma wɔ no ma said the Indian Meska for a word at the Mawa Momana, the Yamaka. They say, Wabano, Uqua Jumana will bar. That door then do, Mamma then do, no Dimricano Baba Tomu. Shasakra, when never said, Wama when Niji, Wama when Niki can fear. Now Bashana won't fear Wobium. Sign out Ube Philly. Nano me bay yare kakra. Beniasa na to Tomu mana. Bano mana. Beniasa na to Pipon kwa. Because when you drew fear as a sacred on the BMZ, when you drew 2 years. So good drew fear. No apejan inside. Opejan inside just a makoto. Because one drew so. To Koto and now what perform. So Pumuse no be no sort of watch. Imagine Sakura way everywhere. Maybe I would drew fear, maybe I would say Pubiano Becca. Your life will never be the same. As me yesikani me yani me nso medome ba ya ne mo ya oro mfini da evangelist papa betina se na ye nko de nipa ba ya boy ya hu moden ya try ya try wana wodi bi ba ya nso bo won moden o mo so try o ma ya de de nipa ba ya na on ye no nanka de ne ka ne senkana itumi ka ye ho ntema sometimes okra bi ebe ba ye nchen awrade de me shada aba ye nchen se ye hwe ne nsu no mu ye hwe ne mo an bara on ka ye de gese nipa na ma enema ye late awrade de me twa mu kakra bi senka ye nka ye ho ni save akwala no beti ne nkwaye rade di anti so for mu di kan by 1 month no ma ba 1 month 2 months somewhere February am say February ba ya che o fra me no kra no a che o e che kra nsa na me ma ne kwan sa on de omra na yentronto because abre no na am say sabe kra na ye ba normally on ade ba kwa na ha bi on say adwuma wi aye no ato down enye una scan down na akofa tebi o ye tiefo no ye de ba fidie no so kra se ye mo na ye nyi scan kokoko ye kra ya na ha ye na saye na ke wo ayi bia ene ya ye bi chira ye betimi asan ya me ye sure say for 2 months ago now mo buy na dey tin scan ma mo akora no survive ko be survive even na we kra na ye ma ne che ye kra na ye se ye bi nche ne akofa bia ba say na manager kra na ye ko ani ye ko say ye bi nche ye akra na promise dey nche no masa akofa we ya ba but ena ne ye kan say wo hwa akra ne situation a untumi pam no wo monko wo ye wine say nura akra na wo ye ya wo de ani wo beto nche no ba because akra ni wu untumi ye ni bonus wa untumi man na dey kra unse ye je omoto konfa no che ha be man di kan ba eni yesi mo be ye de wa ha monko me ni nyina me na me ka men ko ade no kwasem ye ba akopɛ this experience is very bad say bibi sa e ba
now they say yeah one Ghana kwa na ebenya ma enya by force yenko na ebetimi ayamo ebi class sabe na yeje ye na kebi enya mu 50,000 kwa ma wo mo a ebi an commitment akope bebi nso baby ama bia sometimes you know you drink the nipa beka ho and we na we say kwa ye bia mu asani wo jiji kana kodie asani wo jiji sikana kofa ase wo bi hunu se wo bi na te wo no ne ye pedi ama no ase wo bi nim ase wo bi ante ho ene ye ne ade ano abetena se ene ye ka so wo bi yare mo mi ankoboa no ase wo nipa kwa no refi so wo bi tena nimu a wo ase wo bi ti wo a wo beg like seriously some people think adwuma we ye beji akwa abrechi akwa pe be bia tena nsam fo ne doso yawo ne doso pe ne doso na so wani tia won se nipa ne hunu ene se wo ya appeal se wo de koboa wo bi bago hunu de wa yare da wa no wo nipa ne so te ho na odwene ho ya appeal no but wo hunu se wo de kwaje wo bi nkwa what is this nipa so te ho said you would this year, woman, so that in the hospital. Now, would this car was starting now with Frefre. As I say, Mr. Bano, Miss Romy, just a Yajina to hospital where we see our first car. One motion is a hospital, no, we just can't find a deposit. And to what you may say, what the Odia make a crane fan to us here, not Miria. Said ya no when ya breno and I make us a woo be papa who will be a 12 yeah see a best Ediamano. No konya bi wai nkosu ya wura ya obebre nkosu ya wura be ma ejani ejani me de ma bitu bi on fa no dodo me ma bra 20 crate ma bra ma de ba ko ma be hu wi ase ne se won wa fa 20 crate abrabo we du be na se we wa so ba dwin de nipa be ka ho bebre a some of these things will happen. I'm telling you. Oh yeah. Ma se for ba na yesi de nipa be kanti ya nya ma wan ro no so be wu. But media to me no I also believe say nyame wo bibia bra wo de ye e bia na nyame asiesie obi a se nipa no kra ready and ye say ye ba kra na we kra ye de grant e be ye bi nche and ye ba but at least ye nyankofo bi wo a that time ye promise dey omo ye nso we so mo oh yes sister Dana oh but tie o mama nyame wo na mo Josiah Inyima Sare Mr. Sare no those who know that Mr. Morrison oh yeah ye tie fo mo hwe ye you know omo ni din komo no dia a wo nim no they don't care but ye mom na ye so worried about the nipa be ka de eno na ma su ye the esi na mani eja wadwoa because in fact first no you will remember the wow Ezra fan club and I Mrs. Buadu Bizarro mukra ya mami ya na senya ma ne ba 500 de ba ye wo munyino ma ye bi oh no US for me I think this is a lesson I met me throughout there and yen kasa because yen is the center of the whole thing. Because for me, as I sit here now, they make me say, "Dear, about 2 months ago, no see, yeah, I believe in I believe because your friend doctor said, your doctor, yeah, quality doctor, no, Masha, oh yes, Masha, but Masha, I will go by Sabia Yanadia, Abandia, now by a funny man, I be go. See am fan hwe enti no wono won tumi nka se wode aye wa bra mo nko am ya ma ya wie mo nko na nko david sika no ko fa free sika no so na wo ba yare dabi wo ba yare na wo sika da ho a me kotiate makofro obi agede kotiate makofro obi aye den sister me ba yare na sika sa me kofra wan no say metam diko metam de ko me da me investment me fa akwa yi na me de akwa ese se metam de ko na menya no dia na mahu nse menya no na se bi ebi da ho na me beka se me mfa nko me hwa ani mu na makora ade bra ma bre wi ase de be ma wo banyi nsayim no mu na wa adwene wonan wonsa wani so obabi a wachinchim me wase mi ametai kana so dem say api ye betena ha 7 prediasa
wo a wutie se be je obedi ekura woni nyame be ye oden cause woni bi mama boa na de owo bi obeti nyama mama so no ono nyame hwese onye ye na beta no onye mfa mo ano meta kana so dem afori aye bona so dem ni obi an e ba for se be obi dey free 500 Ghana woni na minim se woni bi onye oni but obi dia yes obi say pa no na sa be nyame oba be ye amade se asafo bi sa na yeso mesi ye adwuma ye ene asofodie ni asore ye difference ni wo dia wo kra nyame kra se be ye ne se bra be bo wonsem bra be wo so akasa bra be tonyo obi a wo de wo ye ne de wo na de wo di sika ba so de ne de no ono so de nyame aheda ye ne sa se duru mire bia wo mra na boa ye e wo sa sika fam that's right eti wo obi a wo hia ya o de be ya boa eti ye better ma me pese ye tiefo ntia asa ye mum ne ye worry but I think for henceforth ma mesre se bibi saba mum ye nsusu nwene de nipa beka de office se be ye agige gu ebotom no na but na ha bagigi unya sa adwene me mawu unya sa adwene me mawu won hwenia wo ye no won hwenia wo ye no ne wo si wa wo bre no ma de won hwe se ngunu sa nipa bia wo ya de pa bia nipa beka me say na me say nipa be ho say nipa bia wo ya de pa bia nipa beka nti say o ma de nkrofo ka negative fa no ha wa adwene a wan hwe a wa de pa bia wo ya obeja ye de be ma mesre say ye wo nya nkrofo nya me asiesie wo mo say abri bia makosem betam obi dia ba say ye mmoa no o ma ya kra no so beboa ye masafo ni omunsem omunshira anyame asisi dia momo tense o ye badwen so we beka se ni ye ja na obi ewu ni ababeta ni ye ya na hamen say ya ponte so for kra dia ha dwen but wo mo adwuma ni mo ni se dia adwuma ni sitie no ebi okra na ni abebo akola na aso ebi na ni abo akoda no so na ni ehu ni pa na adwuma mo wan na ayi Ernestina for your bad time. Oh yeah, no, she was the first person. She was the first person on the 50 cities bebwa. Only be na ketu aye say. Owo ma. So hwe de wade that unse ohu enkwala na nani bone so pe na wakai eso omo ne yebesi ne so first nti enkwala na nani bone so pe o say eh Jesus nti me ya me ba nti oba nka obeye ne den oba nka obeye ne den ahumti eto de bia mama yenya odo ne akoma pa de no kuro ni ase mete anase wo yesu tane ayade a ma be hu se yekuo mu ankasa pa no eye ba bia so you be focus on negative na go be ka fa won ontimi nya a lot of the time you be doing something very good I have one for pa but ma de o tie bia obenya nkofo betrecha akansem but papa iba ye na se ya fie ni anto de obi beka ene tisimu ene se obi ama me ye sure say Grant Kasado kanya story ye kan nei kanya no ye kan ye be kan say yakwa ye surgery no ye betwa kolebu oda ho ye wie surgery no ti se de ye twa Priscilla na ye wie surgery no na oda ho no ato no kasa de ye betwa de aba se de ye little kwaku ya wa ye fanfa kasa de ye betwa aba mo amonso mati amosi ya jiji kodi ne temo adwumani so wo de de na temo adwumani so e ka ye bo no wo wo mo ba ye hwe behind the scene e ka ye bo na no me da bia de si se de ni person na wo bo abrabo no asan ya ba na chi wo bo no aba na chi a sometimes aya no want to banana na kuya tan na paper no de la sula la wo vice no de la sula wo fe anu de ya wo ma metua bi o metua bi but ye ba no obi betena na se ye boa no ti abonte so bi so mo na wo ya no wani abresa na se ye nya wo den ya no wani abresa se ena wo mte wo no wo mo ya no se wo ya asapo akureya wo betena hey woni ni ma me bai wo omo kwase no de ko ne nsen okọ
hospital yɛde ne kɔ hospital yɛanyegye sika ma yɛde ne kɔ hospital ayi Adam yɛse ɔmo nkɔ hospital yɛkɔ no yɛse doctor kɔ yie ɛna doctor yɛfrɛ doctor wakyɛ sɛ Monday ɛna ɔno a yɛsɛ ɔmo so yɛgye sika no but deɛ doctor bɛka bia no ɛyɛ yɛn ɛne yɛtua na yɛde ahwɛ akora ne nsa patɔ yɛ abɛtua bi why na ɔmo ba ya ɔmo koi say debi ɔmo ɔmo jiska ɔmo kwa 150 ɔmo yɛ 150 ya na ma ya ma bag so na ya ma wono it is I don't know way we get nothing. I want to use this opportunity. Juma na ye na tema na ehumobro ene ye nipa ye nimpan. Ewiase ye wo nipa ne wo nimpan. Ye nipa ye nimpan. Wo mo ye sa adwuma wo nyina stations no mo ye sa adwuma nyina. Wo mo nye for mo ankasa mo. Wo mo ye sabe ye